na sualnak tana in Pathian thon pe zom in nung vivo o Nitin Manna January ni hleriat thong ni kulwan khat tong kai ni khat Khrih Lawng Hmuintin o Khrih a thihnak thawngin kan sualnak chu ngaidam a sizau I a luat mi kan sizau Pathian in a zaangfahnak chu kan hnenah tamzet in a langter ziang na thot te ka tu ni chu sual ka tua lo ding na tila mo ini sin na suaki tu ni chu sual lo ding in karal ring ding sual ka tua lo ding tin dudon mi rual tha chutin na sim asile Khrih ro tu silo in sual ro tu na sizau atakin sualnak na tua lo man a pachang pol na khoro nak sung a zovek nu na man taksa hirnak mit thon ka zo lo ding tin na ruat asile sual ro tu na sizau chutin are hlana na chinlung sung a sual pi tu na alut ding aleng lam a atak in sualnak na tua lo nanin na sung lam nun a na sual zo asi sual puang ding in te na zuam da mo katlang balaya karuat zuam da ruatnak thalo arat lut te ka boipa hevek ruatnak kanei ronga in ngaidam ram o katithau kachinlung chu Khrih ruatnak silo in so ruatnak son in ine ruatha sualnak na tuat te ka Pathian I Khrih Lawng na ruat ding alo du sak Khrih sungi na hnenah Khrih chisen ronga ngaidam mi na sinak son na ruat thuk ding Pathian in adu na sualnak ronga Khrih in shem ha atwar langdam nak na nainak ding a na sualnak chu Khrih para thum in thuten asi timi na ruat thuk ding Pathian in adu asi Khrih Lawng na ruat te ka ama thawngin Pathian thon ram thainak na nei Khrih sunga Pathian I miding na si zianga tile sual nei lo Jisu chu nangma ai a misual atwa asizau timi na thei fiang ding Jisu in sualnak apur I atu a nang in ama I ding felnak na chawzo asi churang a na thluk te ka na ton tainak ruat le tuar in dem otha chumi aya Khrih sungi na tuanak ruat thuk son ola nangma le nangma tung ding o salo na sualnak tana in Pathian thon pe zom in nung vivo o